more than a view, more than a TV channel. Let's focus on this good initiative. Some of the things are going to be addressed elsewhere. You know that very well. Lisekela la mengameli Paul Mashatile lalile kuphawula ngediphimiselo telinxusa lemelika kuleli Ruben Bridget lapho wathe khona umkhumbi wele Russia usuke kuleli uthwele tikhali. The purpose for my cross-examination is to check how far can we accept your evidence as a reliable evidence in this case. Advocate Zandile Mshololo lomele umsolwa wesihlanu eqaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uqhubekile nekuchitha bufakazi lobethulwa ngilona bekamngani waMeyiwa Mthokozisi Thwala. Next objective for us is consolidate our position in the log and make sure that we can be the second. Right. Umqeqeshi we-Orlando Pirates Jose Riviero uthi liqembu lakhe likulungele kutfolana etulu neSekhukhune United kumdlalo we-DStv Premiership kulembela sonto. Asikuvusele tindzabeni telulwimi lwesiswati la ku SABC 1 lesethula bukhoma etindlini tekusakata te-SABC ye-Auckland Park eJozi lishonile. Kubula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuxhumana kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Lo sahau ubathatha Tindzaba kalilimi lahawu. Indaba ze-SABC umthombo othembekileyo wendaba kuwe. Izindaba ze-SABC okuyizindaba ongezethemba seziyatholakala ku-digital terrestrial television eyaziwa nge-DTT kanye naku-SABC Plus. Ka gore re kwešiša ka kudu ditaba tšeo di lego bohlokwa go wena. Fumana ditaba tsa matšhabeng ka leleme la hao. SABC lentswe la hao re ikemetse ha re kgethe mohuka fela. Lisekela la mengameli Paul Mashatile lalile kuphawula ngediphimiselo telinxusa lasemelika kuleli Ruben Bridget lapho wathe khona umkhumbi wele Russia bewusuka kuleli bewuthwele tikhali. Mashatile lohola likomiti letindvuna letibukela udzaba lwalelive lwekuba tingcenye yenkantolo yemacala emave emhlaba walile kuveta ukuthi ingabe leli komiti litawuba nemhlangano nini kubuka lo lidzaba lwakamuva lwetikhali. Mashatile wamukele lisekela la mengameli waseColombia Francia Marquez labo sekela mengameli bakhulume kabanti ngetivumelwano tekusebenzisana nekucinisa ubudlelwano. Lisekela lemengameli lemukele isivakashisalo elihambeni lolusemthethweni kwecala ngcaso lolungeze kulesikhundla. Kepha-ke kube khona letinye letilumelako njengoba lelive lithintseka kulenye insinza bejazi. Lokhu kulenzela insolode ukuthi live lathengisela live laseRussia tikhali. Abutoro lidzaba Mashatile nanokuthi lelithimba letindvuna libone lidzaba lencwadzi lekhunyata kuboshwa kwamengameli waseRussia Vladimir Putin litawuhlangana nini uphendvula kanjena. Let's focus on this good initiative. Some of the things are going to be addressed elsewhere. You know that very well. Live leColombia sekuphele iminyaka libone lelidlame liholele ekutheni ikota yesigidi sebantu ishone kulela live. Lelive besolo lilwela inhlangothi etimbili liphikisako kanti-ke nyalo sekusetinhlelweni tekuletha kuthulela lapho iningizimu Afrika itibophele ukuthi itawusita. We support peace and peaceful resolutions of conflicts, and working with Colombia gives us an opportunity to contribute to that, not only in Colombia. The Vice President indicated when we met that they are very interested working with the African Union. So we'll be working with them in the continent and thus be able to contribute to global peace. Usenjalo lisekela lemengameli waseColombia Marquez lithi lifuna kubona kuhlonyiswa bomthetho abasikati bakuleli ngekuqiniswa ukuthunyelwa kwempahla emkhathini kwalamavela amabili.
Indvuna ehhovisini lamengameli Khumbudzo Nchabeni uphawulile ngediphimiselo telinxusa laseMelika lelivete kutsi umkhumbi waseRussia usuke kuleli utfele etikhali. Nchabeni uthi iMelika kufuze isebentise tindlela letikahle tekuchumana netiphatsimandla takuleli ngetindzaba letitsintsa lelive. The arming of Russia by South Africa with the vessel that landed in Simonstown is fundamentally unacceptable. Leti tiphimiselo telinxusa laseMelika lapho belichaza khona ukuthi liyasola ukuthi leli vele lichasa iRussia ngetikhali. Kanzi indvuna ehhovisini lebungameli Khumbudzo Nchabeni uhlabile tiphimiselo telinxusa wathi lokhu akusiwe kokucala kwendeka. Uthi uma iMelika kukhona lenengi kumele ikhulume isebenzise tindlela lekungito. The channels, they need to contact the DECO and say these are the issues that we have, because we have a relationship with the United States of America. And if there are security concerns, they can interact through the liaisons, the respective security liaisons, whether it's defense or intelligence, and we can then sort the issues. Mapalane jikelele we-ANC ifikile Mbalula naye seyophawulile ngalolu tsaba. Wathi naye iMelika kumele ingalimati lobudlelwane alamavele amabili. Uthi ANC sitawukhulumisana lelinxusa lapho batolichazela khona inqubomgomo yalenhlangano. Mbalula uthi uhulumende sekukhona kwenda ukuthi aphenye ukuthi ingabe kuliciniso nganani lokho futhi yena kalenzela ukuthi live linganika iRussia tikhali kepha iRussia lekumele inikele live ngetikhali. Uthi lokho kungaba yini lengakhulumeke uma kungiyo. If that were to be the case, anyone who did that and under their supervision, action must by our government, because that is anti-government policy in relation to what is happening now in Russia and Ukraine. It undermines South Africa's integrity, territorial integrity and integrity of South Africa as a government. The president must act on that. Ngesikhathi SABC ibuta Mbalula ukuthi ngabe mengameli waseRussia Vladimir Putin uyeda yini kule live nobe cha. Mbalula uthi uhulumende usalukhulumisa lolu tsaba. As the ANC would love him to come, but you know that ICC is a major obstacle for us, and now that they've issued a warrant of arrest, it imposes challenges for our government. Nginguseluleko Mkhwanazi uTindzaba SABC eJozi. Basolwa labasolwa ngekusita Thabo Bester ukuthi ejele bayachubeka nekulwela inkululeko yabo. Fakazi wembuso utshele inkantolo ukuthi umsolwa wekucala Senohe Matwara nguye lo wafaka sivumbe egumbini lasejele lebegcinwe kulo Bester. Fakazi wembuso uthi lesithumbu lesatholakala egumbini lasejele lebegcinwe kulo Bester sakatle Hobayireng. Kanti uthi salandva ngudokotela Nandipha Magudumane ngalokhu ngemthetho. Lo fakazi uthi kwasetshenziswa imoto lebeyikade ibolekwe ngubabi waMagudumane ezolile esisekeleni. Andi wakatle Hobayireng Mampopi Bereng uvakelise kudumala ngalendlela timfo tendeke ngakhona. It's so unbelievable that a human being can really plan and you know, to take another person's life like that just because of money. Lo fakazi uphinzwe watshela inkantolo ukuthi leti 70 G4S Senohe Matwara, Motanyane Masukela naTebogo Lipholo tasitana kwehlisa stendi samabona kuthi lebesinesithumbu lakhathi. Yosikoloyena na kadi 29. Uthi ngoMatwara lobekashayela le moto liyangena nalesithumbu ejele eMangaung mhla ngemashumi lamabili nemfica kunyanga yamabasa ngeminyaka wa 2022 na driver uKenya Stupu group 4. Lelicala lihlehliselwe ngalesibili evikini lelitako lindelwa godi wetindzaba SABC eJozi. Advocate Zandile Mshololo lomele umsolwa wesihlanu ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uchubekile nekuchitha bufakazi lobetfulwa ngilona bekamngani waMeyiwa Mthokozisi Thwala. Advocate Mshololo usole Thwala ngekuhluleka kukhumbula lesibhamu lesasetshenziswa nakubulawa Meyiwa nelwimi belikhulunywa nguletigebengu letangene endlini yakaBokheli Khumalo natfuna tincingo tabo nemali. Uchubekile nokuthula bufakazi Mthokozisi Thwala lobeke ngumngani waSenzo Meyiwa. Thwala uthi angeke akhumbule konke lokwendeka endlini yakaBokheli Khumalo kepha utawenda ngako konke ukuthi akhumbule lokunye. Mr. Thwala, I understand
that you cannot recall most of the things. It is on record. Angeke ngize ngisho ukuthi izinto eziningi angikhumbuli. Engikhumbulayo ngiyazama yonke indlela ukuthi ngikusho. Nengakhumbuli ngiyazama yonke indlela ukuthi ngicabange ukuthi ngikhumbule isikwenza kanjani. Advocate Mshololo uthi inhloso yakhe ukuthola ukuthi ingabe ubufakazi bokuthola nguthwala buliqiniso yini. The purpose for my cross-examination is to check how far can we accept your evidence as a reliable evidence in this court. Advocate Mshololo uphinze wathi sithombe lesadwetshwa ngemuva ukuthi thwala chaze ukuthi esinye salegebengu besinjani asimange sesite amahlandla lamabili kuthola lomsolwa kanti thwala uphendule wathi nanobe kude lobushiwe kepha kusho ukuthi kude lotawuboshwa. In the second identification parade you also did not point anyone. Yebo ngakhomba umuntu onama similar features hayi ukuthi ngangithi uyena kodwa ukuthi akakaboshwa umuntu akakagwetshwa umuntu akwenzile kusho ukuthi akakasisi. Kuyoqhubeka ukuthethwa kwaleli cala ngingu-Othisi Mbuyane Tindzaba SABC eJozi. Labanye bagibeli betitimela eGauteng bathi sekuphele iminyaka lemithathu bangenatitimela kanti labanye labadla kusale baqhubeke nekusebenzisa titimela teGautrain letimba eqolo. Titimela emkhathini kweRandfontein neJozi tagcina kusebenta ngeminyaka wa-2020 ngesikhathi lelive libukene neligciwane le-COVID-19. Effective immediately, all non-essential travel for all spheres of government outside of the Republic is prohibited. We further discourage all non-essential domestic travel, particularly by air, rail, taxis and buses. Letitimela solotema ngeminyaka wa-2020 ngenyanga yendlovu lenkulu njengengcenye yetinyathelo tahulumende tekuncenza kubhebhetheka kwemkhuhlane we-COVID-19. Webiwe yonke into kusukela tukwemizila kuya tukwetindzambo lesekuphocelele iningi lebantu ukuthi lithole lenye indlela yetekutfutsa lebangayisebentisa nyalo bafuna uhulumende asukumele ludzaba lwekubuyisela titimela ngalokukhulu kushesha. People are suffering since well there are no trains. The taxis are more expensive. They just can try by all means so that we can get our train back. Nanobe bagibeli labajwayele thola kulesimo lesibcayi kepha abagibeli labadla kusale bayachubeka nekusebenzisa iGautrain lechaswa kakhulu nguhulumende wesifundza seGauteng. Ekucaleni kweminyaka wa-2020 lona bekangumholi wekhosatu lesakangumabhalane weSAFTU Zwelinzima Vavi bekangahambisani kakhulu nalombono weGautrain lo wadla tigitsigisi temarandi nakusungulwa iGautrain wathi iGautrain yendelwe bantfu labanemali kuphela. We pointed out when they were introducing Gautrain that Gautrain is not going to solve the crisis of the lack of reliable, safe, affordable public transport system in our country. Bagibeli labaphuyile labasemkhathini kweRandfontein neJozi bayachubeka nekuvumthelela wekukhokhela imali leningi ekuthola tinsita tekutfutsa kube labacebile bona bachubeke nekuhamba ngekunetheteka. Kuletinye nasibuya etitolo, i-Democratic Nursing Organization of South Africa nobe iDenosa ngalamafisha yende lubito kuhulumende ukuthi abeke kuphepha kwebahlengikati phambili kumkhakha wetempilo. Asiphinde sikwemukele etindzabeni telulwimi lwesiswati lako SABC 1 na usanzangena uphethe kahle. I-Democratic Nursing Organization of South Africa, iDenosa ngalamafisha, yendo lubito kuhulumende ukuthi abeke kuphepha kwebahlengikati phambili kumkhakha wetempilo. Ngesikhathi bajabulela lokubungatwa kwelanga lebahlengikati eMelo eMpumalanga lomuhla. Tisebenti tempilo tivakalise ukukhathateka ngekuswelakala kwetisebenzi, kuhamba kwagesi ngenhloso yekumonga kanye neluholo lokungiletinye ke tetinvo letfuna uhulumende atilungise. Lona ngumkhakha lobaluleke kakhulu. Bahlengikati bebahlangene kulesifunza kude babungade lelilanga lelibungatwa mhlaba wonke jikelele namhla ngaphansi kwesiculo lesithi awareness is our future. Bagcina imiphakathi iphephile kahle ngalothando nangekude ichenya. Inyunyanye yebahlengikati iDenosa yendela ubito kuhulumende ukuthi ende ngcono nobe athuthukise indzawo lebahlengikati basebenza kuyo.
esikhala kakhulu ilento yokungaphephi kwamanesi kodwa because le igebengu zingena emakliniki zingena eyibhedlela especially kuma casual PT bavele bangena baphethe isibhamu benze noma yini ebakwenzaka lokho kwenza amanesi wethu angaphephi. Labahlengikazi laba bafuna kubona lushintsho kulomkhakha labakuwo. Yafisa ukuthi ugovernment unga improve la ekuthenini ukuhamba kogesi. Ugesi uyas affecta ngempela mabe mhlambe ama patient aku under ventilation naloko kunye ukuhamba ngogesi. Umphathiswa wetempilo ushayele lihlombe lomsebenzi lomhlelo wendiwa abahlengikazi emiphakathini labasebenza kuyo. Sifuna siqhubeke siba celebrate sibabonge lomsebenzi lomuhle loba wendaba. Basebenza ku timo letinye sometimes etingekho mnanzi kodwa baqhubeke banikete ama services la khona. Manzini uthethe lelithuba wabonga labahlengikazi wase uyabakhumbuta ukuthi lo mkhakha lona udzinga lubito kanzi kumele balaphethe igulane ngeluthando nangesineke. Indvuna yemaphoyisa Bheki Icele inxuse emaphoyisa ukuthi angabi neluvelo uma abukana nebasolwa labaneludlame nalabahlomile uthi bangesabi kudubula ababulali. Cele ukhuluma emgcwabeni waSayitsheni Marionel lodutshulwe wabulawa ngesikhathi sasemsebentini enkantolo yamanje eMotherwell. Nel ngulomunye wemaphoyisa last Fupha ladutshulwe emsebentini velonke evikini lekuqala kulenyanga lesetulo. Kanti umsolwa ubese uyaboshwa ngemuva kwekudubulana nemaphoyisa enzaweni lengaphansi kwamakhilomitha lamabili nalapho bekulele khona Sivumbusanele. Lo Sayitsheni lona eminyaka lenge42 ulandzele etinyathelweni tababe wakhe njengoba yasebenza emaphoyiseni iminyaka leli-16 kanzi bekasebentele eMotherwell. He was a great man, a family man. Never did anything in half measures. Just even with his work, his job that he was doing, it was like a calling for him. Indvuna yemaphoyisa Bheki Icele ikufakazela ukuthi vele kungabi nelivelo kulabo lababulala enel. Kanzi yagcizelela nekuthi basolwa baphathwa kahle kundlula labo labahlukunyetiwe. Law enforcement, you should not succumb and surrender to criminality. Don't get intimidated. No. Each time they do this to us, there must be further recommitment to say good will prevail over bad. Cele uthembise bantwana baleliphoyisa ukuthi batawunakwa bathole nemfundzate wetifundvo tabo. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile naliqathaniswa netimali takulamanye emave. Umqeqeshiwe Orlando Pirates Jose Riviero uthi liqembu lakhe likulungele kutfolana etulu nesekhukhune United kumdlalo we-DStv Premiership kulembela sonto. Lamaqembu atawuphinza ahlangane kumancame Nedbank Cup umhla tingama27 eLoftus Fairfield ePitoli. The next objective for us is consolidate our position in the log and make sure that we can be the second. So I'm not thinking at all about the cup final and who's going to be our opponent in the cup final. It's going to be attractive enough. What are we going to play for on Saturday? And we know that finals are different games than league fixtures, so we're trying to prepare the game, especially mentally, because in this moment of the season, just 3 weeks ahead of us. Every other preparation should be, like you can imagine, should be already done in terms of structures, organization, everything. You know, the players are in the last part of the season, so everything it's pretty clear for us. Nakulonga tilinzela nasiphomotha kuligwalagwala FM ngensimbi yesithupha. Namuhla umhlaba wonke jikelele ubungada lelanga lekuhlonipha abahlengikazi International Nurses Day.
Inyuvesi yaseMpumalanga iUMP ihlanganisa iminyaka lelishumi yasungulwa. Tikucala lapho-ke idalomuhla asiphindze futhi sihlangane ngalokutako ungakhohlwa ngemvulo tindzaba telulwimi leSiswati titabe tikhona ku-DTT ngensimbi yesithathu kuye kunsimbi yesine tithole setenaba nabile nibe nempelasondlo lemnanzi.